Abayobozi aba district ya Kiruhura bari mudani mukago bagizireho urukiko na ba parish chiefs okwenda kumanya okozesa computer kandi bari kugira ngo abantu abatari kumanya kozesa computer okutasamu emirimo ya PDM nico kiri kuretera emirimo ya cerererwa okoraho ombwire ogwashabirekaho hamwe na RDC okureba ngo bahika abantu abatungire sentezi okureba ebintu ebariyo nibakozesa sente na no kwetegereza okubari kozesa sente za PDM. So kao nalindira RDC wahezo chiko izobe turya twe committee, but I think we should have another meeting turebe okutwatsigire rushorro okutwatsigire mbage bintu yabe to system bitakaza mbwene bishakira sente zindi kuzakwija zikaba ekindori chiko nanindeka tugende ne tureke thinking out of the box kuko we yagamba itokuba kubuze kirari cya billion 10 zigene za kubikumene twazo muri kigura tukakire Gwayonjire yashaba ba chiefs okugira okuba yongerayo ahamishomo yabo bariko saba salaries eziba kwa bine aha district ngo bundi bakahika mutindo muronji obu bari kushoma buri weekend district abantu aba nabo kubarakore RDC bino kutsimbuka mutarike kuba parishifu kamushanga ukamwita parishifu nambwera nkashemerwa nkasata demwani muza kushoka bitu ori RDC owakiruhura George Bankunda agizire ngubo ba chiefs abari kushaba abantu sente zo kwihandikisa kugira ngo batunge sente za PDM tubashikire kandi ngo bamuteirire amasimu okubakwata ngo muringo gumwe ogo kucendeza ebikorwa ebyo ezo group sezimwa eziba forming President okuyatugambira abantu bine kwestama groups zabo mube mwabahire allocation omuruka kugurabe uza kuhereza miliyoni 50 for example Scovia wine miliyoni 50 wine sales 10 mchwanchi waisa ngubure zero ninga buri village naza kugamo abantu batanu waba wine sales 5 chwanchi waisa ngubure zero neza kugamo abantu 10 hati aba group says yo musero yabo nizo shimbe kwirondera abantu batana bazitunge sente not you the sub county chief, not you the parish chief when you were appointing utinaza kutungana kanaza kutungana enterprise groups zitane zigirengu this time naza kwata Adrian akwatebo kunda ahanshonga endangamuntu okuremese mirimo ya PDM Kano Grip Mugisha oriho wa Wealth Creation mu district ya Kiruhura ashabire ba chiefs okora ryabo abinendangamuntu ezitine nshonga bahaba aba indangamuntu noshanga umuntu indangamuntu itari masina nibenje basibe batenda musazinaga atebe byawe nibyaza fikaho banga mwahura asigere insa kikendeza abantu bene indangamuntu zabo gukora abantu bona mukabasi bayanga ezo zayanga muronda abandi mubate mu konka bariyo mbahereza time pesoti agumizemu yagira ngo ba chiefs nibanga kwereza sente aha abantu babo ngo sente bazihereza abakozi ba government kandi ekiri kwija kuteganisa emirimo yabo bwanyuma ya district kwerije kurambura Senior Commercial Officer ahabwa Kiruhura Scovia Nankunda asimire ba parish chiefs okoraje omukereza abantu sente eza PDM sima parish chiefs abantu renengwana boje kandi bari compliant and they pay in time. I want to thank the parish chief of Weza, the parish chief of Moya. You can clap for them. Anshonga yebituga ebiri PDM Scovia nagira ngo ebyo natibiri kwikirizibwa ngo kandi okuriye kituga nikuba kutashire that one is prohibited kandi mbona umumusizira ya Kiruhura kandi wanabona nashisho mu rumogo amakuru agashaka kana Remensa aha wa Sky Television omuri Kiruhura.
aba district ya Kiruhura bari mudani mukago bagizireho urukiko na ba parish chiefs okwenda kumanya okozesa computer kandi bari kugira ngo abantu abatari kumanya kozesa computer okutasamu emirimo ya PDM nico kiri kuretera emirimo ya cerererwa okoraho ombwire ogwashabirekaho hamwe na RDC okureba ngo bahika abantu abatungire sentezi okureba ebintu ebariyo nibakozesa sente na no kwetegereza okubari kozesa sente za PDM. So kao nalindira RDC wahezo tiko izobe turya twe committee, but I think we should have another meeting turebe okutwatsigire rushorro okutwatsigire mbage bintu yabe to system bitakaza ngweze bishakira sente zindi kuzakwija zikaba ekindori kiko nanindeka tugende ne tureke thinking out of the box kuko we yagamba itokuba kutubuze kirari cya billion 10 ziliyoni za kubitumene twazo muri kigura tukakire Gwayonjire yashaba ba chiefs okugira okuba yongerayo ahamishomo yabo bariko saba salaries eziba kwa bine aha district ngo bundi bakahika mutindo muronji obu bari kushoma buri weekend district abantu aba nabo kubarakore RDC bino kutsinduka mutarike kuba parish chief ukamutanga ukamwita parish chief nambwera nkashemerwa nka Saturday mwani muza kushoka bitu ori RDC owa Kiruhura George Bankunda agizire ngubo ba chiefs abari kushaba abantu sente zo kwihandikisa kugira ngo batunge sente za PDM tibashikire kandi ngo bamuteirire amasimu okubakwata ngo muringo gumwe ogo kucendeza ebikorwa ebyo ezi groups eziba forming President okuyatugambira abantu bine kwestama groups zabo mube mwabahire allocation omuruka kugurabe uruza kuhereza miliyoni 50 for example Scovia wine miliyoni 50 wine sales 10 mchwanchi waisanga buresero ninga burevillage taza kugamo abantu batanu waba wine sales 5 chwanchi waisanga buresero reza kugamo abantu 10 hati aba groups yo musero yabo nizo shembe kwirondera ngo abantu batanu abaze kugese not you the sub county chief, not you the parish chief when you were appointing utinaza kutungana kanaza kutungana enterprise groups zitane zigire this time naza kwata Adrian akwatebo kunda ahanshonga endangamuntu okuremese mirimo ya PDM Kano Grip Mugisha oriho wa Wealth Creation mu district ya Kiruhura ashabire ba chiefs okora ryabo abinendangamuntu ezitine nshonga bahaba aba indangamuntu noshanga umuntu indangamuntu itari masina Nibenje basine batenda musazinaga atebyo byawe nibyaza fukaho banga nahura atsindereye insa kikeneza abantu bene indangamuntu zabo kora abantu bona mukabasi bayanga ezo zayanga muronda abandi mubate mu kompa bariyo mbahereza time besoti agumizemu yagira ngo ba chiefs nibanga kwereza sente aha abantu babo ngo sente bazihereza abakozi ba government kandi ekiri kwija kuteganisa emirimo yabo bwanyuma ya district kwerije kurambura Senior Commercial Officer ahabwa Kiruhura Scovia Nankunda asimire ba parish chiefs okoraje omukwereza abantu sente eza PDM sima parish chiefs abo abantu renengwana boje kandi bari compliant and they pay in time. I want to thank the parish chief of Weza, the parish chief of Moya. You can clap for them. Anshonga yebituga ebiri PDM Scovia nagira ngo ebyo natibiri kwikirizibwa ngo kandi okuriye kituga nikuba kutashire. That one is prohibited. Kandi mbona mujumsizira ya Kiruhura. Kandi wanabona nashusho mu rumogo. Amakuru agashaka Kana Remensa aha wa Sky Television omuri Kiruhura.